ZPM shwai tu puke Sapdangan MNF chu be ngai lovin an mani le an mani an in beitok fe to ni ina soya zoram mipui thinlunga Congress in hun an chang to lo ni ina soibok voina serlui not block ZPM inviting te a political training an ne ahman puina a puke Sapdanga hian mipui te chuan nakuma MLA in thanne huna an biala party sang candidate te chu tunge an pu tur ti ngun taka chhut turin acha a Raurel lai pol MNF chu an chak ber na bial ni angaya po an thla aphanga mipui ten bial tu MLA an soi thei to lo tunge apu bertia an buaya hei hi sarkar na thokle kaushan buai na po ani ati ZPM Working President hian MNF kai shoi sarkar chu ashan pa abei po an ngai lo ni asoin hlau an nga to a in than le ma in an bang dar zawang ti an hlawa eng kaushan emo anin khom puyang ti an hlawa neutral in hu khom chu an hlau berani ati a Congress Party chumi puin an beng khon to lo shim ni asoin kaushanin an beng khon lova zirlai ti tia an lang to lova mipui thinlunga an tlak to awangin nakuma MLA in than pui nei tura ZPM le MNF ten final an khel dona he in than pui nei tur hi ZPM tan chuan anga hlelom to hle ani ati Serlui North Block ZPM political training a hian ZPM PSC member Puthang Khum le General Secretary Pulel Chuan Moya te po in thu an soya ZPM ho to te hian Serlui bial chunga khoshang shang bil kho clear vaireng te phainuam sai hapui vi le not chimluang te tlo in an party shwai tu te an kom kwalani